Tiana wamaya patakuja broni na wamutete no enti na na me pesa anwum we efisa nan na eba ha no sa nan na so na esa akwa abusumfie yeah what you say enti na ma me pesa no kre edadi no kre na di na yansan konkofa titi atemfo ne so eno na bebu aye eti sanyu we de mantia na bibi ya ye me etiefo modaroma motisa ye kwa mofa kuma pani akire ne tie we emra sisia me ba na Bema Akenteng back from India second time and left for say young Potia Bruna Nina, Habai, a free young sorry, Kubisa, Adwa Ben, Kubisam, Nana, Bema Akenteng, Confua, Yabon Rane, Ahutum Wafu, Yayamu, and Yayati, and Penissi, True and Mapinti, and I say young country of Saya, Mambo, Ubia Bupasia, Ubia Bubia, Bema, or family lechi, or family lechi, Bema, Opema, Baswa, Opema, a free says Cashier, Amani, or Reset, Bia, Bia, Infantry, say, I give you a fruit. As the cry, I mean, one more cry. No, so we are there, what you know. Now, we come out where I bet you may fight for crowd. Yemra, Nemranti, and we dependino. A depia, Obako Amuchemo, Nanase Oba, Besho, Amaho, Etimi, Ato, Freno, I was 0540 350 455, and 0207 421 837. Nana Bema, Nana Yama, Piafu. Yama, Piafu. Where your mother of my infant. Na santimantam ha abato ayeto e wo stadium senia no nsia kase bomu ne ani general manager etwetwen komo no zones no ya chemu enan e na omutu abana so far mumiensa de e ya kenkai e wontumi wo wura di kan nipa ahasa abiasa enan 334 e na ato ama no chama kuka otosumienu onso ahanu aduonu enum e na ato abiama na ka zone ba ko na chairmanship mu a obi ani da so no na aba na wie nti mutam chuku dwumadi enkona wie nim se chairman de no ene obi apatie ye de ho nsusuaso ebe no na nam sam wa kwa abodi meji usu obru wa hene ba na fie ti sai boko na adai na se se de nipa bi behwehwe ye su ko India nipa bi behwehwe ye su ko India nipa bi behwehwe ye su ko India e de na wo India on san panifo bube san obi bedi kosia abo kase mu no na nya me ehirawo kase di kosia abo kase sa akukọ na mutu so na wa mo ba wunya kase na ti se wutimi di kosia abo kase mu a na nya me ehirawo medi abom wadi abom ampala so sa India for no me call first one wo mo testing mineral ani me niema no me baaye no ani wo mo so baaye sa me flow ma ba ho no wo mo so baaye be hwe nuro no ani wo mo se da bi me samra na wo buni musa African so buni musa ye wo de bia wo buni musa ya no na ne ye de ka ye wo nuro because ememe dro ma hwehwe mu wo nya papa so de da bi wo mo ntimi hu ade kra me de ye ana ema wo no so a enuro na me ko esesi a na ma na nya wo ene lucky niema no na eni na enu ami na nsa na se de na fa se pa ende she wo mo anse no ne hu ni aham so eti ma unu se bibi wo Ghana so eti ya wasa Ghana ye so ya bibi drum yi na ye nya se ye ti ya woni nam ba bia enfata no na ya no mo Pedro Party a wo mo nti afa radio what a wonderful station. Moya de wate. Chesa me ko wona ono mo bo ma yi bia. Wo mo yi wo Facebook. Wo mo ni agia. Wo mo sa afa radio na me so what? Papa no. So ho. Enti no wiase de
Break you over shisha dropa. No correct. Shisha will be our can of credit. Shisha will be a common no correct. A bit the common air, Juma. It almost is a sort that senior maniama. Yadian cancer or baby no mamoja to noa. Swan, what shisha dropa. Now Bema Akenteng. Adwaman alias Herbal. Mako India maba. Second time. Mumra dropa. And once I Bema free Benin. Togo. Benin, Togo. Wow, and so I won't take Casano, French, Bibia, Mosi, Casabia, or to one me what is it? So, what about me, Hanuma, Betty, Minroni be quiet. When we say yes, I claim again. A draw, a tenement one waba. Wabatuna to you. I know Wabatuna to your therefore. Actually, I chop there. Mamma, Nasu or Qua, man, my man, my a chop there. And never made the Benin number. Made the number. One of our tea, as I tell Brassy. Now, what do I day? You. Send Nana Ekano yet Nana Afa Dulu. One where Togoni also ever and now Becassa. Nana, or Cassa, a coming no. Yes, so we better wabble one and see so. Yadika Mamonian say Chief Inspector a Siri, Pacoso Police Station Officer and our commander, Nana Bema Nikuno. Tea or tea, one share our Facebook or ten chain, den. One or catch us a common noir or so, and Umu San said, Sikawa, Penita Nechi, bed night, Mamma said. Chief Inspector Moire, yes, you are booby, and also a movie at the bonnet, tea and nonsense, and so on. Nana, you call Nana in Brusuano, best meaty and noom and song. Nana, you shall quire, ye near mamma, little true, or ye won't, not soon be it will bow round. Ah, we every mammy or every papa. Nemo, what it is said, woman a condo, and I said, woman, no, Jano. And a mission be a warroom. Me now see Bretioba. And I may catch it here for Minianamo ma, Nimianamo mamma. Sande, Mumia be a masumana muntiame, ye pa. A manua, Wabuko school no, and I may take me man or more school no more. If he said, when you saw was school, Etino, and I don't know what Gina, Gadi Muno Gale. Oh, baby, Pia. Or a bear son, I do by 11. No, Gina feature, no, I didn't know, Gary. Bretio, wouldn't we say the entire conform, young Pepia, my brain said. And then one of Joma, who will say, oh, Nina Pan and a man. No one would jump. Good. Open them. Now, a pampano and two adiano, a cinema, no other than Sally Tirina. Yawuna, now what you say, be our Nuntina or now. So, a tia wash our comfort and time me brain. So, one more the cheap mania. Only the mania. I know about Pentopa team me brain. Pentopa. Or baby, or one was here, me who are fed. Minya warrior, Minya Kunu, Minyaba. Mana uchira bonti su obi hono oba wa money ni wura ma no wa boy round eti no akosa ma wo awo ba bi omo oba we wo mu ade nanum kasa wo koye adwuma kro ma kwan oba bi so kwan mu se wo kwan a wo be kwan fra no pakosi anwumle ye wura ni mu eti de bi ade ne be ya no ni akwante no wo de wo mu ade enu ti na wo bre so ahu oba se wo dwale amadwo wo nya spiritual marriage no correct. Oba, who jaya na do we spiritual marriage. We you home now we no fear pepe. Wo ayi we sisi achigu ho. Eno so we nya sunsuma ware. Na mo sha de ba ko se oba nya sunsuma ware we nya kunu. Correct. We nya kunu so a wa wale anyina da. Ana wo kunu ne wontoka. De bia sunsum ni wo kunu ne ko. Wa wo mu. Unya wo sika semu a wa ye adwo oba de bia oboka. One kwa wajasie self control urema bibia wo aso wanyaba no correct ni kunu pana ni mahye ampa
wa the case said or baby I the case said sa no ye no e so no kwa ne kuru di anya ne de susu ma ware no ana bi su wa wanyine ho wanyine no fo asu na fiefo aton no ya mo fefo na edi wo mu ya na baby a itimidi nya oh oba bi wo ana ne ho ofe etini ma mi nua bi ana ono ane ma me ana ne busuani bi se wei me ma ne nya kunu da na wa doboro me ma so wonu nya bi a me ma ne nya bi ana obi so wa na ni ya nhade na ya kama no so aho eti susu ma ware ne de edi menya pa edi menya na ye chia bibi efri mu mo akwan ase de omso mbe ya no mbe ye be ye ne den yo sa ya sa kwala nko sumi na so na wakọ ya be ye ne den ya bi sa sendro ne be gale no na mpanifo sa kwala epe damra ope adikokwa wan de ti damra ran e de kire no ma ne tro ansa no obi be di pe pa no obo pa abuo mu no na firi ne sekan so obedi pe na so obo pa abuo mu a na firi wo sekan na wudi e pa mu no etu wo bra na ye ya busa fie aya wo mu kwa bisa wuti wiase akwa bisa eno so na mo ayi wo mu din senia wo kwa ye kokun wa na se eno so na mo mu bre eno na mo mu bre bisa na wo mu nko na mo mu bre oba bi ti abrochire abrochire anya na wa mema papa go abrofu yi se wonu ma no mu nyina go eso no kwa wonya kunu eya bia ya wa kwa bisa wa chichire ne ntoma wa siesie ne wa sa na otu pai waje ja no ho eti ya fanu nomu wonu kwa adwuma obi bekwa wa obenye sika wo mu no wonu kwa ade kakra bi ne ayi na di wonu kwa asam kakra bi no mo nyina atan no eye dian wa sie wo ho wa chichire wo ntoma yiye wa mo ho ja be na bi wo hono ma wo be fu oba ne wo be ye ne dian obeja no obe krokro ba ni sedien obeja no ne kwati ye adwuma ni botomu ye adwuma ahofe ye wokura bi na nim ti se obi atiko eye bian ya wale usunsum eti wo hia ni so aware dabi wo wale dada wo osunsum wo pade wa ni so wo yasa na ye bifrupe sunsum kunu so ya wo hu oten Bema Akenteng wa peja dadi a wapo so aruntina me se bra na Bema ho na Bema Akenteng me se bra police yire me ma wodro fa bo ho pai no me say police for yire no ya ka no kre na o say police ni ya wo ya adre obi anu ma ne ho to no woni mu di akra no etu ampe kwase omodi no ho dabi wan person obi be kana ne ho asem etu fa police ni na drone sala tie sana be me bro so eti me na Bema Akenteng police yire dia me see a drone bra memma wo dra wo ho beto memma wo samna memma oil no na kame be kan free India eba mra me ba ho me hu se ode oils bibiri ye di breaking spiritual marriage dia oba wo se wo ba so da ye no obi ni wo da me the oil saba oba wo nya wo me the oil saba wo ba wo ye adwuma na wo sika hye obi wo ha wo di ni pe o wu di ode be ye na sa wo yi su ba kwa na sa me se tutu America bra wo ti wa ye dai India for craba Ghana eti Ghana ye wo bibi wo tu kan ana visa ya dada wo obi di wo ka mesi wo obi di wo ka bra ma ni chiusi ka ba so bi ba no ba 20 ana no beto na me sa bi dia wo ni sa nchia 20 so aho me se adansi enti e ye kum so kronso a ye hiare eti wo dia bra na me na Bema Akenteng ana to nchia no one say mo say akonfonye edro wo ho woni sika wo say edronye akom ya kana na shorting say woni sika wo say edronye wo say mo me na tesa woni sika akoto konko ba kwato yinu manu bia wo say mame na sa to mu wa yina no manu tu de mi bi na akoto na wo ye fra ye papa bi wo be
dia filie. I me customers me drum wate. Me dia draw na ba momra. Me mama dropa. Wo ba wo pesa wo twetche. Wo twetche sa man. Ba man wo chu ade dia kire. Wo ba tipo. Atutuo. Me na ada. Atutuo. Wo dia me se bra. Atutuo. Atutuo. Ba ukuru tu a ba tipo. Atutuo. Asi twepanie. Yeah. What your brandma wadro, Bema Akenteng mu yade. Would do yiri mu obetina hall. What your mesebra? Aganya betina hall. Mesebra memu do yira na betina hall. Na wo yiri so twa to an esantire. Wan fie kura na wo de wo ho abada. Wo si mu afọ. Obeti to. De beka no eno na bra wo nya kunu. Ma ye hye wo siu. Near my briefcase. Now, yeah, so a shoe. Mesebra, Mamma, your kunu, who kunu da, oh dear bra. Mamma, and the pay, and the bushmi pen, or the amount. Not all right. And when I put your bridge, was in not what Bruno, I bought down. I was it. I bought down rock. Now, me doing me what grown up what down. Now, what's a Ghana? Now, so now they are the woody boss, I second pack. Na man na wo fra yira wade wo chill e kokrafo kra amu bia kanfo o yiri busa o se dia na wo bedie brama mi ni wo du yire na wo yiri busa o se da me pa cho me nya dem na hwe na ni mo sere odo ye me dia me pe jo na ye da se odofo a utie me enuro no aba o ha bia wo mu se eya ware se unyaba ma bubu nsa mo na ye demo kan ena calendar Bema wo pe power to power koi wu kodo tokra India hama ene ho aman enso benyane no ansa na be kona na ho na nduro no watututu bidin ene ne ye no me ko nana afadolo frutogo men na ono so wodi nana Bema ho adanse e wo ni nduro ene na duma mu ti sa me de wo mo aye nuanu ma no ono di bi efri ho ebre no na abeji bi so efri ha enso eko ti wo mo aye nuanu ma enso na mo kwa ba beji o so mi na wa ko mte se kokona o so eyo se wo ne nana Bema meka cross meka se ebi a mo aye nuanu die na ehu no san se ye giri ye se beni ni Togo eho ne nduro wo enso one maami eko one no ba o kwa o di bi efri ha ko o ba wa bre ni bi die no hu yo medical chia aigofo ni nkrafo nyina aigofo ya domo dia me pese di omo se mi aigbeni ana me be yo bia so azan wa enti ma chia o me krom kasem mo dogbana mi apokoto kata le gana duku ama ye mo dogbana ganjua ye mo dogbana apokoto kata ye togo mo toba enye mo to ha ote bi jije mo no ye mo ba je na Bema gbo le Kenya se ye mo ba je gbo le fia ta enja mo ko joka ko cho togo ko ba gana duku ama ye a to India ba ye ha ba ha mo ba to nya ho ko ye ha la ho cha joka nya yo eti die na wo hu san se ye se nkyere onkanfo no ho se ode obi a oye bra ni kunu frosi pani pa a wadidin obo ni na obi eni no oton ni kunu amobi ehunu se ni kunu nie san se no libilibi no labalaba edro no wo ho en wo ye edi na wo hunu a sa me woni no kwa woni ne be yo mi da se emi se mi krum Togo no edro ho pa bibi hia mi na mi bisa madam fo bi onu kura mpo wo se nga eno di na nani no ba ma mi se mi banana wa Bema dronu o de Bema me na mi so tidi ma chia o se obi ban ho o de dronu Bema mi nti mbedu ha mi di 3 days on in China o de dronu ma mi koye no on pa kona ni kotina nye juma no we give me say 4 days pepe no ba mi je say dronu na juma wa ma mi dronu su bebre kitu bi na o sama de ma ese mi sa me tin fa de fambra mbedu ya yesi ma mi ko India ese mi twa no mi twa ni sa ma no ba o ba no bi su frame so sa hia sa dronu onu so awo onya awo na mi so se ti sare ma mi no ba ncho mu twa mi ati e bedu na mi so ma mi se ti sare yan ba radio station na mi ma mi anu ti se dronu ma mi ni ye no ana aduma no ye no anya azan anya kalabule onu onye sika dro bua mi no to o ma loto onu na adwuma ne se o yare aduabo
obi ware osunsum de besi bia oba who kitaka kan no bekwa adwuma ene na sai utu kan be uto petrol wo hu de aye utu kan scan bukan ma na ira sa adwuma na mami no ye entu ba na so ya on be ye waza emedi uskedi jo tro number 0540 350 455 0540 350 455 Adwaman Adwaman kenkase udru fade oso fro Adwaman ka oso besi Gao Junction obeko no akakoto nana afa dolo minim se mo woduro sanse Ghana obi o se me kotogo me ko Benin ne ho agwan wo nana me dwumadie pa se God before men me pese libi laba bia ewo mu wo waben obi a hia wa ohun se waben me kura me nia ni osunsun mo bi hu se waben ti se wage ma ne yatom a ede e wo hu maybe ji me utu fa se ma pipa before we share me obabi pana obotumi edikwa asem kire me na ya dimpa ba ma me no najuma ye no ya different and I'm spirit no always India spirit no any ma me wata no always omo mutumi kire ni tumi ndi sa tumi mu na mpese ma me no ba sa tumi na mpese me fa nko me su me krom to wo na me su kakra me kita na me fa ma no fa ko kamo sa ti enumere obi etie wa so obedi na kakra wona na ho medi busumba ko asa na mko also nya odi free Togo aba no e wo ho wona na ho wona na ho me dia ba so e woni fie woni fie aha enti so obi etie wa e free na e kuri onso omra na na ho ba to oba na oba ba tumi dia na so di free Togo aba o mi di niam abebere aba bi ni say tu eduro ye yi eduro no wa bodam meyamo eto ya ri wo so meyamo juma bi o de beba bia meyamo sa nra na o kire me na edi nkomo na me were free ade ba ko nra na o kire me duro bi se obi a wa bodam na o kire me na duro na so obi a high fever aye na kire me duro kire me we di tiefo bi antie bi mitie medical da wase medical chese so obi a osa on mo se osa no aye duro sa en ko no on pe brofinini na sinu not to try emfa go ade na onua no so dia ketwa dia kan chare bako no dia tuso no kra dia na tunso die bia na tunso die no wa bodan e se ya tu che uka uye se bebi ajara nsu wo no jare on nsu gaye nsu tugo ni bako no tugo ni pa sa minimum we nkwa na obi yare oba ya so ya yatumi die atu e desire Juhoga atu onya ba ko ti ya ye atu be sa o yare na mo nsuro se bia obi aboda mo ba na asunsun na kita na esun o kita India sunsun mi sun kita Togo sunsun enti o na afa dolo o mbia hu se de na e kan e gaye sunsun tumi wo ho tumi wo hangasa tini so ba bi ko ro no ho gaye no bia o tini to asa wa ye bi man ya sa ti ene de o de che Ghana fo a no me dia che omo ena say ya to wadro mpo na wo de bia na wonya men ye nkra na nipa ne tiem buei mi na ye o hihimi o wo de atu amerika kwa adwaye wona adwaye chirisio no safa efa ho nyina ama ne nyo no ansa na de na bra me na bema na ma hye na ma dwua no wo wa na mu sampa edro wo baabi tiefo ni titru ye nua ma nsa ne na eka no gaye ade wo ho nti mo ade no kuta mo no so ade tutu abontin dwa ha tumi bi ba befa ti gos gaye kura no a mu wura ho edware no eniyema tunsum wo mu se ewo mo ho no ti utreta abontin edware ewo ho a sunsum bia bitimi aware sanse mu kuta gapade efri enumere ekro nana fadolo wo nana be ma ho ndura wo di free Togo memu aba no ano edre Your number no to was 0540 350 455 0540 350 455 Cheme me ba sisia yani se ya kwatia druma ni na ahaban
afi yen sorry ne ko bisa wa adwa be ne ko bisa nana Bema Akenteng ko fa bo na na ya ko chen bo afu yin nya ani ya ya tanti be se bi si chodo e ma ko nana se yen kan tira se ya awo mambo obi abu kwasia obi abu bia Bema ofa ne lechi oba ofa ne lechi Bema opema oba so opema afi se yisika hie amanie ohaw abebese bia wonyamu bia afi ko se yen fantoni se ya bia the fruit tree and then we are damiana so me felicita me too fine me fesu wo hu say wonye stenti na wona wasi alfanto ni say kosiaga class na so say nipa ti bo ye mra ne mra nti e wo ye nipa nti no da bia obekọ ahochire mu na se oba ama ho atimi ato frɛ no e wo 0540 350 455 ena 0207 421 nana Bema nana yama mo apiafo nana yama mo apiafo nana afadolo we say obayi se ukọ baabi a Ghana fo ma twan dia na tese dwemu no na wo mu ye omobọ sanse tumia tititi wo mu nsem a bia baabi o mu tie no kura nro ani tumi bi o ho ntino da bia wo mti wo mu BCD da bia wo mu nkọ wo mu ma wo mu tare ana wai wo mu de kuma na ego wa na ewura dwem ho na wa na wakoko hu ukọ ye de no wo hu na de na bitim de aboa ebefo yo mi da say me na afa dolo mi de do be fie Togo aba omo ye market enye omo ton ade ana omo de stores akese ni na se o ton ade enkoso ami o bra otina kwesida otina de ye ho be butubutu no correct o be ba no abedu ntem ye start juma 7 o'clock enti never di kan ba sa na ye amane bi o ane aye de ama enti obi a o wa hotel mo market abiton service so ye tutu ni kwampa unya Bema bia embesu pe kwampa oba mema odwa orim se nansen wakoyi asemu aba oba bi efre na ne bia mene ne nam ena tiefo de mo animu a o mintimi nka wosi nana ya pen mi ache sabe ye gini ache we de mo animu mo adaro ameka o no bi ate sanse wo de kwa ha ni akobọ no enkosi hwe no de akwa ha ni akobọ no enkosi hwe no akwa ha nti se ya wo ka no ebetumi abasa bo so me kra Bema be se nan yo ogidi ye se ebia we beto no we bi obesono mu enkosi hwe wo de adro free Togo aba sao hawi wo mo aso wo ogidi o Bema mu one ne koda bia be bo so me onhu je beye wo akohu foforo no apam no dien na o de hye ye bo se maba wa etie ye nwumre ene mema wo mu nya dwuma ye obi ho soka mu ne etina ne ade ono ani nse ne lances ye ne de kekeka mu nyira so still say ni pa no o mu nya hwe ye na Ghana no wa mate ase se ye suraduro ye mpaduro ya ye asodem a ama sambre de enema ekutia ye ti ade ye na oka saa nkrofo nyina mo ba otina kwesida de o bi o mo ba ye be ka chiro na ye be kla bibia to fio ba wo asa do we ha o ba o fa forma o fa form kwa tasi form abuba 7 no fa tasi ba 7 asa no ba do be bia ye juma no na se wo ye muslim umpe moja se ma oba ye be bisu o yera ma eno na me ka ho asem na be hu oils be play ana na di free India ba e bi ye back to sender ye gugugugu ho no na se me ya na gugugugu ho no sa na ina juma city me patron back to sender love me alone love me alone na just say eni pa no wo nko a me dia sa wo pese wo kunu odo wo nko a mama na do papa mama na do wo nko a na pese wo yire so do we na yire kra do de ani ejai me ba ma wo trafa wo kwatia no na se waka sa na do ba ni mu a na ya ne se wo na sogu nanum na mama no love me alone no so bi and no dia ko dan mi wi mama no road open
na ne kwan na biama na wakɔ di sika aba me se ntra no ma wadwuma mu mimi di nsuo bi kura free India ba fa pete wo da mo keke wadwuma ni mo store ni wo da fa pete wo na ka wo na tumi bia edu nya tumi biara bia edu nya bia timi ntena ho kra tumi bia ntimi wo be twane kwa wo di America be jane me se wo di abra ene de sabe mini anu pepefu a wa mo mpe emoja sam no wa mo mra to biaba oyo se be na mo pe wa no dia de won takra fa moja nya adwuma wo dia me se bra antrafie ma wo bi fa petashin 1 cedi fa kosia 1 cedi enku free wiase o saiwo won say life o oba wote empan wo ho wotu wa wote sa wo ho bon wodi abra woba wase abie wase so wodi abra wotwa wodi ba ma ni hia emu amre wodi abra mama wase ache wodi awose sent wo ho bra obi ananu bon ewo ni tirima ye kuro bra me sha wadro obi onom sen wanu kra de ketewa bi wo be jai kro hu nsa kro be tu America wo bia o se wode de wadwodwo stroke no wo ye bibie nyeye wo de abra ba ma wo de wo se okotena awu kwadwoto ayembre awu kra wo se wo de agya wo nsa no emu kra na mu ya du de nyame be yo bra na draw me se bra police doctor me wa ha obi wo wa osenti de bia wa ye fita na no nyina to fita osa wo ye within each is say ya osa no wo ye within each is ese come de wa boy udidi nso abiara to koto ye mo aboy udidi mi nso aboy ana wo na nte kakra wa bre utimu sen kase wo mu nyina ya wo ya bra mesia no ama one time 10 oba ya se fabro oba bi wo no ma wase na mi nchima onyini ye na so wonchima obi so die ba bebre na no bi die ba bebre wono so womra na oda so menso me se me medro bi wo no ma esi ma fikire edro ni ko fa free beni na bi bedua ye fe ni chiri moja sa wo su moja na te se dia obi wo wa moja tuo wa nantia wo di abra wo na Bema Akenteng me se bra Herbal bra me ma wadro obi wo wa didi so anya kese sunsumu yare obi wo no ma oba to ma dia se nra nyimera ni sika ni nyina obi wo no wo sika ana wo di oya wa bofo mo to ni fie bra me mo wadro nyale na me fra sunsum na wa ha wo no na me chichire ne tene wone me wa kai me maya no ho magazine na o se okobie no store so tia no ano no nanso ohun we dabia ono so nkrofo ko fa nyema strength ya ono so timi ko fa bi na anya sama kase kokko ana wase wa na no be cha me ayi wase na ye to ma dia ma ana na dia wuto na dabi ebeyeye dabi ka sinko ayeye na dabi atwem antra kra kase dabi ebeyeye na draw show a draw na bra wo ba wo pa wo wo kunu ne won se no ma tete wa bre edro na guwe obreti o se edro na guwe me ba ma wa wonta nkre wa wo me ma nko a wo pesa wo ba bra wa wo ba nko a wo pesa wo ba ma bra me da medro di echa ne se na na menye ma nye enu nko a misramo aha nkra ebisa na wo pe ya wodi abrani nga ebisa ma me na me de Bible ye ebisa no correct o confirm me de Bible ye ebisa wodi awose wo mpesa confirm me mo mani mushire brami fa Bible ye ebisa wa ebisa na fa me fa nya ebisa mro me pese o hu se so wo Bible mo wo kwa bibidro mo wo kwa hiomi na na be my day day apa brana me ma wodro
wa go no obi wa na te kakra no abre na no nyina to ho ya aduane ntani yem obi so ani amaya ne to kwa ese boho bra mema wadro obi wa wo akole nante won kasa wodi abra oya ensuba ensuba wa he ensuba ni baabia o yare ena nkrofo abobọ umatu akototo mu akene ne ye kekeka ho yare obi wa wono ma nanu akopasuma aha yare ya sankwala ni yare amu wo mo hoto wo mo obi wa asram obi wa wanyam wo pedro ada na Muhammad sibra wonyim na wo pedro abra mema wadra mo wo ba ho dendende breachway na se me bedi mebre enkwala sebi wo tu kwan wo kwa ne dada wo di abra ha wo kra wo ma me mpo ani ma hwe onya ne hye wo di abra wo so na ye bone bra udra na jo na wo didi bra wona manente tan chechire wo mense bra Kenya asia dunam kenkase Gao Junction ane de drugstore kese bi wo udru drugstore na ni ma fanenche na frosro wo dia frosro bo sa makalanta bi wo wa yasi esoro ni yesi wie wow eya brosan no ma so mun penti soro oba bana na mi fie ni wo quality kese sie ni mu sise ga kese wo na me wo na so glass sise mu bra baby e wo ye ni ampa bra konfufi e wo ye ni enye no kre mayan show baby asunsum wo asunsum mu pefie o dari wo mu pa bia hotie bia hotie oba wo hotie na ubu ade na anu kasa na suman efa wo so ahu obi wo akomka ne ba wa se me ma ne nkom no wo ja akola no abodam wo ma ne nkom ri oba na abodam ye Bema bodam me say wo da ya konfo na se wo tumi ada bra mi Kenya no ma wo pe ma no atade aye aduma wo de bra wo ba so de ma no atanante me say bra na wo say yes e draw ho bra na draw ho chro number no to ho sisia sanse enche ese kasa tenten entoponko number no 0540 0540 350 455 0540 350 455 Nana Bema Akenteng prosini eyire enso eno no ukunu fia eyenigi enko asanse ohaw ni amane bia ode koye no etuo ebetwa ansa ne bia me paja mi kura no me ko do be wo yen afa dolo akachi na nasemo a etwato one yen enso enka nyame pa na wotwe so da so wa ha be san atenenka enso ewa be na de na wo kan etwato the American tractor no say me tia me pro phone ni open said you ka tractor no pa aka no kasa fufuru matumi aka na igbem igbem say before before na patro mo say wo ye igweni wapa wo mu kro mo dry den aba titira wo madabuku na de gbegbeto kata ba anya huno afadolo mo vala gana jukwama mako joka kole no ve le na Bema bo le fia madabuku na eto ye nya kwachi gbalani ye wa ha ba adai ta nyama eto ye nyama kwachi gbale fia ta eto inde gandra mele nya kata mi akpele Kenya se Adwaman Gao Junction mele nya kata nya John la France never do fima kwa ne gbenya yo no bala kwa la ba to nye to pe ya fa do le fima nye to go bi die mo yo akpele mi yo akwe na mi dia na pesa o kan bi wo kasa fofo bi wa kasa ba bi wo ha fa no kan ho mai na do Amirva mi ko Togo ntagi Mirva Togo bawa nana ye ba ho de na wo kan ye twato yo dia me ka chemi ni anu matiefo se ana dia dro na bo sawa wo be ye wo ho na watina fie
ama do se suma no de bia ho a ene wa me say what you wa diadro fa wo ja bo wo ban se de wo hum ye ntimi ame fa wo no mu me nuanom ma ya mo yiyi mo hu gu ho me sremo aya mo kata mo no spiritual marriage no adultso wa wo sunsuma ware eya bibi obra unya kunu aw oba fefefe ntena wate memo anya kunu enya ba ama wo ato wukunu mpo ani ma hye meme na hye wanim meme na me se mo kwati mu ayeya mremre no a 2 minutes na pepe mo no momra amato drone ani adano na medro no eye on the wa wo kwati mu be yedin na wa kasa wo yira fra wo dada sremu a momra na me twa ma kire e twa ya koside me twa mo na digi nro de nko sunsu mu nsamna wo de aba na me su ne de aba me di mi sio nyina aba madofo me dwoma Nana Bema Akenteng spiritual Herbal Center kenkase Adwaman eno tosi ni yire ti baby obedina bia omuni hu animu ase odofo a wotie yen so o ha no dadwen ni amane a panifo bi se akate na wose yekoro oba akoto no a ni kunu police ni ya tro ba bia ye adwuma ni bidia ode ye adwuma nyina nti bilibi ni shrosem bia enim wo sore piti ene ne kasa sisi a wo 540 350 455 na ade ba ko amenya ma no muntie wosa ye counselor ti se wawale enkoyi a na hia futu a enso ko bia na won sebu amfi ne kan oba so nkwanye de na se ye ntimi nka entina ntiri mu so a ye ntimi nka na ma kyerɛ wo sɛ de obedale wo horo no ama wukunu atwa wado obie ko ebia na nya wa no kasa ebia na nya wo ho asiesie ebia na yesunsun mu ade ti me se na Bema ko ye counselor a wo ko one and one a mi kunu mpamani mu ahwe ono nko a wo kyerɛkyerɛ mu a kwan ya befa so abesiesie wo ho wo bekrokro wo kunu ene ne kekeka ho na wonu nyina na ma ye nuama no enya ware wo kwa ni nyina obekyew na timi enso abo ntimi aduro nko a na bi ho a wo ye odi nkrofo asem bi brekyerɛ wo mo na ye da ase do o kyerɛ ye koye ye saa me de ye kunu wo hwɛ ye nim opon wo befie ye kekeka ho me kɔ ho mti bebre ni nyina ye counselor wo ye no ho ema awarefo nye me ma nko a Bema so bia na wo yere tete wo so problem no wo ho ukọ na uka kyerɛ no a nyame ne nananom bɛfa no so mo bɛ ma na dwene ama ne wakasa me nkoni bia yɔde nti odi a obɛyɛ nyina nsɛ wo ha bia no 0540 350 455 0540 350 455 kasa tenten tokonko di ha na do ebesie enche mekɔ malam na biga spiritual Herbal Center na awoso sia kyekyerewa ya sane wo aba me da wase me da me ho enso aba